može da samostalno drži tu slikovnicu i da je sam nosi, znači da vlada, da ona nije prevelika u odnosu na njegovu snagu i na njegovu veličinu. Kao što je Emina rekla, te slikovnice se mogu na različite načine otvarati i zatvarati i to djetetu predstavlja jedno zanimanje i ona kao takva razvija njegovu prvenstveno znatiželju. A ti različiti materijali omogućavaju djetetu da se i upozna sa tim različitim materijalima i tim različitim bojama. Mislim da je bolje da kupite jednu kvalitetnu slikovnicu koju ćete, taj kvalitet i taj izbor ćete uraditi zajedno sa svojim djetetom u smislu da vi znate koje afinitete ima vaše dijete, šta voli da čita, šta voli da lista i pregleda, da kupite jednu pod navodnicima skupu slikovnicu nego 10 nekih Pepeljuga, Snježana, Petra, Panova i tako dalje, gdje su ubačeni novi likovi, gdje su skraćeni sadržaj. To jako zbunjujuće utiče na dijete, jer vjerovatno mnoga djeca se upoznaju prvi put sa likom Petra Pana, Snježane, Ivice i Marice preko crtanog filma. Mislim da treba biti obrnuto, da djecu trebamo upoznati da to bude prvo slikovnica, knjiga, pa da onda on uporedi taj drugi sadržaj, odnosno da uporedi sadržaj na tom nekom drugom mediju, a mediji su naravno svi ti aktuelni i trebamo i ih pratiti. Tako da mislim da nije skupa, treba samo odvojiti ili u tom vašem budžetu napraviti i budžet za i tu slikovnicu i prvu dječju knjigu, pa i vi osnovci da napravite u vašem budžetu jednu malu crticu knjiga.